Musesia watinda nenda kukethia na ndiutho cha thini wa kinungu kitu cha Uiiti muthenyani wa umuthi na ninawe kwacho kana kwisela kilunguni kitu cha Uiiti ni withitwa wende na kutereka na kuosa maundu kana kuosa matambia ethiwa wina waukati wa mawu ala twithitwe twinenea ona ethanu wauungi ni ibinda isi ukabikia na kuosa itambia ukabikia na kuona daktari ino ukabikia na kutetheka. Nyini Faith Mackenzie wa Mutunga twina Dr. Matu kuma Jordan Hospital na nenda umuthocha atukethie twendesi na unena ni awitu muthenyani wa umuthi ikalandi withikisi. Daktari utindia ta? Nitindia nesa. Nukede mwasiasi nesa? Athesa mtongo hiyo. Ndia mukethia mwasea? Donde no matavye esitwa nita Dr. Joshua Matu. Ni mtaalamu wa kuita mbio na thina cia kuma na kansa ya prostate kana kansa cia nzia cia Maumao. Na muno ni na interest kana wendi muno wa kuita au me alame bana thina cia kwata ciana. Kana kisungu alame bana infertility. Mbugu ya hospitali wa Jordan Hospital olo musini kitwi ni nyenda kitale munene ku na ni consultant hospitali munene wa Nairobi Hospital na Ngai kulani ba melande kitwi utweka wako kuligana ni naweta ni nzia ya Maumao na maulame connect aume na akakusukuma Kono thinikia haka. Thinikia haka. Ona kai metha ndema kuma mwingi muno taume. Kwanza yuti ambilile weekend twambocio kana kustop kitu yo omo. Ko kai metha thina wa Maumao. Wako wa yuma ya. No athego yuma ya. Be thina munene tosu. La kila mundu mbona no atheke akauma. Eba no thega au kauma ape baru bena thina. Ndele kwe yuma ya. Wale kutheko kamina pyo. Lakini ndele guma. No ako wandu ile ni kuma. Ono ako wa no yuma ya pena thina. Azungwa meta stress incontinence. Na ni thina munene muno ibitini situ. Amona hata thina wa kawaida. Mayo na ato wau na wono wau. Okay. No wau ata nundu i. Kutheka ila mugwa mundu athekie yuma ya. Timu yo withawa inga. Timu yo withawa inga. Yuko mundu wombetwe wailito na wewe moyo muthemba wianata break ya Maumao ya ile kwatwa kethandikata ndo yuma ya ono gatheko kaiya kundu kegatu thega de yuma ya mbelo thega no thega yuma ya ndone ko ila wana watheka we yuma uke yuma ya kanwa ko ke yuma ya maso alama kwati ya break ya Maumao meba me loose all right na the no sunitenda atukekata kethia 200 ukwataka na kametha na thinu kumanga kile binda ukethia ona ndabi kaba mutituni umete batonga meta umae na ukethia mo kama umona kenda lumia kwanza nungu be yuma ya bala ukia na wazo ni tena tana ta kawaida lakini tena ndo ile nugitho yumanga itinwa masana matema thelu kawaida ile kalamba uti masana kana tatu ndo ithi kuma lakini la wanywa kiwu muno ono anywa kiwu muno blood kana mbuba ya kuya ile kumbania Maumao watalito mwana kindu kana lita ko masaa 3 around there lakini akileza pena thina ko thina cia kuma atijo memoka ona kametha na nyingange na wona wakwa kwanza withawe mwingange muno wona itheti cia kwa zia ya Maumao yokakethia ne yo matamote nithia no maikuma mabinga Maumao ko ndu gesoswa ni amwe cia yese kana thina wa kuma no memoka ona ciana nini kwa tama thina aso muno ndo atatu tumundu lume so kana kaka mwana ju nundu wa kavuvu ve kama wona kila kitu mwe okakade cha muno kakauma hivi nai you are kila ve kula ko theka wa kila kilwa all right that one no kila kilo break si aguma ikekana ikadala lakini kula ko theka kawaida tu ikana ndo ile guma huko kila kilwa yu kuna wikana that kuna normal lakini kuna theka yuko theka ndo ile guma Jaini kana ni kwende. Okay. Sawa. Ano goli ai. Odi no sueta wecha ukethia break isu cia thela kwaka. You akamandwa yote bahati muno. Thino cio wana mwingi muno ta asungu. Nundu wa kulema wala tu thukuma amisi nundu tika kukua nguo kukua mbizo kuua kuthi kwithia kutakiwo maso maitu manzi asia series cia ipeti citu methame me malumangu kote masungu azungu thino cio matinda maili nthi thawe mwingi lakini wona wacia muno kawa mino wambia kucia wona wacia macia maingangi panini maso maku ni mwaka makalela
na malela thina ucio ikara Uilika. Umavu muno na hiyo uitawara kwenze nyingi cia kuita kindu cha pe exercise kana mazoezi tukuya wambia kwika kizungu ta Kegel exercises Kegel lakini zile imana ni nene undu wika tukuya wewe maumo kwatia wewe ngi uikara uikwatia no athi kumanduka umavele utate kutilila kati umangite uitila kati uikwata ta break totila kati yu lo kwiku mazoezi asinga tumama so sumekara masio kaingi na mbona maasi akuma undu tilandu kwata maumo ni kutuma mundu akwatwa ni infection bunu wake ngiwe ona vanini kutila mauko kwata maumo ilo kuma nitwe nikarenja kama kiumo no nikana mabuild kana maso mapo masemu ya siri then mekara metha tight all right as long as no kwata no kwa ukienge no kwata ya ukienge no uma maithela question infection imani ule kwata ni kwata maumo yes you can do contamination yes ano ngi maisi kegels ni chao ndio na gesira ni ya mundu ula waetie Uiiti usu Kegel usu ni mundu wetawo na undu waitha tukuya wiki exercise kana mazoezi yasu ni kana ilo kuma ndukauma maumo onde mekara madele imwe kwa imwe tilila katino kwati yengi uende kubikala mekara after everything ndatika ile uyamba kuungamia ingi ile ikara uyungamia nela wilinde wikasa maumo togara to kubinya maumo wilinde wene nganda kaitana la wilinde wikata kasa break ya kutekara totila maumo juu la we ko maso asumambe ya kuthanga ingi na ile ayu ako kana watha ndu ikara ndu yumaya ndio kweli ai na be muiti longe pendawa na baya mala pe operation teka ukatungia maso tukatungia maso peka teptic ya tuko kindia yolo yogethia ne bo kana imatheye kana maso maso metha malela na yu ondu ona wo bangombe bangombe yesa gathio bikakuya wende dikathi basa ndugu basi kanda all right kono tukanzia ya maumo tukakasa ugethia maikata yu ono akwa maikata maibeta Daktari nendo kukulia okulela kwa maso wasukweta wicha kweta wani kalamana utaudhukuma kutamba cia coach ni kuma kwa jamu paka muthenya meidi kwetele ndubangula nyumba ndubwangua nduthio tembea kumwe wako uitikara uilela yes all right ko ni chotu ni karenjia oneka kila mundu onthe ethe muthanga au withie no kutembea some distance kana akaenda na mao bando bana akekanga mazoezi ni kana mazoezi mekara malele lakini kitu malela muno ni kusia yes na ndaza kusiana kuthugu kila kitu mazoezi malele ni kwikara ni kusia na muno etha wisia utenda daktari kwikara uguotethesha kusia kuisukuma maana weweka yes kwa ni kwa sakana andu alama ma operate yawa yes maso moma ya affect yawa muno affect yawa yes mundu laweka usia nanze ya kutemwa na ndana atemwa atukumie lungu yasa atemwa atambite kwambia kuuma maso maka maikata maya affect yawa lakini no tu yenda anu maisha ana kutemwa pateke tumi mundu wakweva ila wona wasi ananze ya kawaida ubonde ya kana weva na ngwata ni onzea ngona mwana wakote mundu kiara wasi na kutemwa mundu wonu wasi wa kutemwa kana ka weva na wo na wena wondwe ne binda kwikara ya kwithana mwana wako na maana usiamo kuwetwa Nazari uweza kuwetewe lakini wazi ya kawaida mwambiane ana kono nyao ndatikandezo no la wo kwigwa awende uye mbuku wenda wetano maziro ikara uyolwa kwa hiyo bonde aneza na kana nyao wana wasi ya kwa hiyo ethan wasi na operation maso maku maikara meva mesa sawa etha we kwa operation tambitikara utambite kusukuma mwana lakini etha weza kwekwa umiwe lungu ya sawa sukuma mwana withana damage la mundu ngekara weka yes na twevo ndio kulia hii no tutwaenge waya mumo siana yuma kitandani yes kana kuma katwa sio kwa kitandani kuma kungi kawaida nibe bana thina wa muscles kana thina wote kawaida kana mwako mwe kubika myake ile onake yuma ya paingwa thina asiana si bati mumo mako sio mainyunga hata mako mumo mundu manyungana muno waya yuma ya muthenya muke kwa musia sio ndo manyunga Maumao mundu manyungana muno me munyungo muthugu Maumao kana maingo munyungo muthugu kwa kana mwako mwila wambe na wakeli ona keke yuma ya ni kawaida kaitha kana mbo kwa ile control ya nyao ya Maumao kumila mwako wakeli wakambe yako train ugethia kuno akwate nyao akwate Maumao no akeba akambe yako bana kwigara kunena na ukatabi lakini wona kana ikabia akeda na nikaina yakakuma pena thina kabijani yake 5 thina waendea kwibetio na ngosu ma kitandani ono monde ayali hospitali ukona mundu athia nikangwa yake akana
Ilasi akana kauma iye na ilasi akauma iye wethe andu manani kana kauma iye kana ninya wigiara kana ninya uma iye usu ni thina na nya gitie kubita ndai kara ndaweta kana kaele ni kuma kitandani kuma na miaka ena kaile ni kuitwa na penda wasi akuita kakasova nayo ne kiwasa kibeti kikuu kikauma kibeti kikuu ni kawaida ukethia ni kuma mundu ethambe kuma otene na wale abitha leo skulu etha no kubitha no uma aizo kuwa uma aizo kuwa uma ni wau na we sieto ya kisungu na we ndawa weta enuresis lakini maana yo manakana kuma kitandani we mundu mwima tio seo nikosa no wau tia nikosa no wau na wale kwenda kitala gara akakuita anyway si twabisa ngaba Maumao nundu wi yokieta by the way topic yo mundu ni lo akanza nene ya cancer prostate cancer yes kwa tuelezi prostate cancer ni cancer ya Ngai ya Maumao kila asiye ngwenda ni cancer ni chao cancer ni la sehemu ya mwe kana kilungu cha mwe chambe ya kuneneva kite kuungama kwenda kuneneva imwe kwa mpaka kilaka kikakuwa kawaida mwe wana no big stage na uyeka kuyana ila wona kilungu cha mwe chambe ya kuneneva na kuyenda na neba kitena control isi tumetanya tumeta cancer cancer no the cancer ya vende cancer ya nyama cancer ya mayo cancer ya kila bantu bonde na cancer hizo Ndio watakwata kanza. Either I mean sehemu isuka ne muthe yambia kuyana ite control ni mwe wako. Ne atwa nyana atwa kanda. Da mwe kuyana imwe. Yunga ino ya Maumao kawaida ya ile kuyana ni abika stage ne kata iyo ngama. All right. Ondi na iwetie vinda ikata 10 mwaka wanye kubika miaka 18 kubika miaka 45 ya ile ni kuyana nesa kile binda ne abika miaka 45 iyo ngamelabu you from 45 years miaka 45 over period itana izo kuma ya wayo ya biga miaka 45 yambia kunena baingi yuko nena bati cancer lakini kasehemu kayo katika andwamwe say umekatika yana tiengi muno about 1% kapati ke Ngai kayambia kunena bakekoka ti Ngai yonde okapati kamwe kayambia kwenda bakekoka na kaende na oyanga isu kaimia kaiza kuteki cha ida yonde yatwika nyawa yatwika cancer all right kwa cancer ida ya muthembosu yambia atakaenduka nini na kayambia kuneneba kaite kila kiseo neko onduka alio kwate mwaki wambia ata mwaki munini no bia kisio chicho ndemwe no cancer yambia na kaita kwa na hizo yako kainduka nini byo na yala sia nduka hospitali na yende yana oye muthai yesa kuya yonde na yende na kuya kila kingiba kibakube tamwaki Naka tukambo yuthi umoni atuyoka. Asante. Na ndi musese katombe kwa saudi umo wa ndatika nini ndukathibasa nitusokethetie twende na unene witu.